Pozdrav svima ljudi, danas hoću da vam pokažem kako najbrže i najjednostavnije možete da jednu sliku sačuvate u PDF-u, dakle bez ikakvih programa, najlakše i najjednostavnije i za sve što ćemo koristiti, znači za sve što ćemo koristiti je Google Chrome, to isto važi i za Explorer ili za Mozilla. Dakle sve što trebamo da uradimo jeste da idemo na Properties, nađemo na kom mestu se dokument nalazi, dakle u ovom slučaju na desktopu, stavimo gore u search bar i dakle kucamo ovako kosa crtica, img, donja crta, 1769.jpg, dakle u našem slučaju je JPG, dakle obratite pažnju da li je JPG file ili PNG file, udarimo enter, on će nam ovako otvoriti u Chrome, dakle onda idemo ctrl+p i ovdje stavimo za cilj da nam sačuva kao PDF folder i ovdje dakle možete birati da li je A5 format, A4 format, dakle sve jedno, da li hoćete da bude više kao kvadrat ili da bude ovako orijentisano ka dužini, dakle kao što biste ištampali na štampaču i dakle to je to, idemo da sačuva na desktop, ukucamo JPG, PDF na primjer, nebitno i stavimo ovako i to je to, to je naš PDF file, evo ga ovdje dole. Hvala na gledanju i čao!